turabakunda mukore subscribe, mukore share, mukore na comment kuri ibiganiro byacu. Uyu munsi wa none noneho ntabwo twagiye mu bimera, twagiye no mu ijambo ry'Imana, ahubwo tuje kuvuga gato ku ntambara irishamiranyije Amerika na Iran. Wakwibaza ngo mbese muri minsi yashize ko hari umusirikare wa Amerika wabuze, Amerika yaba yaramubonye ite, yaba yaramufashe ite, yaba yaramenye ite ahantu yihishe, ko indege yarashwe umusirikare akavamo akagwa ahantu batazi. Ari Iran ikirukira gushakisha uwo musirikari na Amerika nayo ikirukira gushakisha uwo musirikari, mbese aba yarakoresheje izihe mbaraga kugira ngo imubone? Iki ni ikibazo giteye amatsiko, ariko nukurikira ikiganiro neza uracyumva kandi wumva igisubizo cyiza uko Amerika yabonye umusirikari wayo. Amerika rero ni igihugu cyateye imbere mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi mu buryo buhambaye cyane. Amerika rero mu gushaka umusirikare wayo yakoresheje ikoranabuhanga ifite yonyine ku isi, nta kindi gihugu kirifite. Ubushinwa niba ufite ikoranabuhanga, Uburusiya niba ufite ikoranabuhanga, nicyo gihugu cyonyine Amerika gifite ikoranabuhanga. Iri koranabuhanga rero ni ikoranabuhanga ry'uburyo bwo kumviriza uko umutima utera w'umuntu bashaka, yitwa ghost mamas. Ni ukuvuga ngo bumva umutima w'umuntu bashaka igihe bamubuze. Ni ukuvuga ngo niba ari umuntu wabo ubuze ari ku rugamba, bakoresha ikoranabuhanga ryabo, iryo koranabuhanga rikaza rikumviriza wa mutima wo kuri gutera, bamara kumva uwo mutima ayo majwi bakayakoresha bahuje na GPS, bahuza na GPS bagahita bamenya ngo umuntu dushaka araha. Ni ryo koranabuhanga rero ryakoreshejwe muri Iran igihe abanya-Iran bari kwiruka bashaka mu bigunda no mu butayu ngo baramugwaho. Bo bakoresha ikoranabuhanga ryabo ridasanzwe, rifata urumuri, rwa rumuri rikarwohereza aho bashakira uwo muntu wabo, bigahita bihura n'umutima we aho uri gutera. Bamara kumva uko umutima uri gutera bagahita bafata ayo makuru bakayahuza, bakicara bakayigaho. Ya makuru bamara kuyigaho agahita bereka aho umuntu bashaka ari. Iri ni ikoranabuhanga rihambaye rwose, ikoranabuhanga abantu batatekerezaga ko ryashoboka, ariko Amerika yo yibitseho ibintu byinshi. Niyo mpamvu Amerika tuyikurira ingofero kude chapeau. Ni igihugu cy'igihangange utashobora kurwanya ngo uzapfe kugitsinda, uko yaba mu buryo bw'intwaro bafite intwaro, yaba mu buryo bw'ikoranabuhanga bafite ikoranabuhanga, yaba mu buryo bw'abantu b'abascientifique bize bazi kubikoresha iryo koranabuhanga ryabo barahari. Amerika kuyitsinda biragoye cyane. Rero iri koranabuhanga bamaze kurikoresha bakavumbura umusirikare wabo, babonye iri koranabuhanga rishobora kuzagera no ku bantu bose, baravuga ati rero indege twajyanye zose reka tuzitwike kugira ngo abanya-Iran batazagwa kuri izi ndege. Bamara kuzigwaho bagahita bajya muri iri koranabuhanga nabo bakaryiga, bakababaye abakabiri barigize ku isi. Niyo mpamvu bakimara kubona umusirikare wabo bakoresha iyo koranabuhanga, indege zose bari bafite bazitwitse, bemera guhomba amafaranga menshi cyane atagira ingano, ariko basiga batwitse iryo koranabuhanga. Abanyamerika barakataje mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iyi ghost mamas rero niyo bakoresheje kugira ngo bavumbure gutera k'umutima k'umusirikare wabo wari wabuze, maze bamaze kubona uko umutima uri gutera bafata ya makuru barayahuza. Bamaze kuyahuza bayahuza na GPS, bayahuza n'icyogajuru cyabo, amakuru yari kubaha, bahita bamenya aho umusirikare wabo ari, baragenda bamugwaho. Iyi si iriho abahanga tujye twemera, iyi si iriho abantu bize basomye tujye twemera rwose. Nawe utabyemera ibyo bazakora byo byonyine bizakwemeza. Niyo umuntu wabo yaba ari munsi y'urutare cyangwa se ari munsi y'amazi, bo bakoresha ikoranabuhanga ryabo, riba riri ku ndege, ikaza ishakisha ya mirasire yohereje. Iyo iguye kuri uwo muntu wabo ifata wa mutima wo kuri gutera, bagahita bakoresha amakuru bakavuga ati uyu mutima utera ni uw'umuntu wacu, ni uw'umusirikare wacu, bakabihuza, cyangwa se n'umunyamerika. Niyo mpamvu muri Amerika utapfa kuvuga ngo umuntu wabo arabura, aho yaba ari hose baramushaka. Iri koranabuhanga ndetse naryo bakoresha iyo hari umuntu bashaka gufata, baba bamaze igihe bamwiga, bakagenda nta kumwibeshaho, bagakoresha ikoranabuhanga ryabo ku buryo ribabwira ngo n'uyu, akaba ari babona umutima wawe. Nibo bacunga neza bakawumva, bamara kumva bagahana amakuru. Y'amakuru abahanga bakicara kuri mudasobwa bakayasesengura, bakamenya ngo uyu muntu n'uyu dushaka. Muri Iran rero ni uku bagiyeyo, bafata amakuru bagendeye ku gutera k'umutima k'uwo musirikare wabo aho yari yihishe. Amakuru barayasesengura, iyi mirasire
Misiri imaze gufata mu makuru barayasesengura rwose, bamaze kuyasesengura bavuga ngo umusirikare wacu n'uyu, nta kindi cyakozwe ko ari kumanuka bakajya ahari bakamufata. Bamaze kumugeza mu ndege iramutwara, izari zisigaye zose barazitwika kugira ngo abanya-Iran batazigana iri koranabuhanga. Rero ni byiza rwose ko abantu bagira abahanga, ni byiza ko isi igira abahanga, ariko Amerika yo tuyikurira ingofero iraturenze. Mukore subscribe, mukore share, comment, turabakunda.